Asai heni mai ko ina da hitung YouTube channel ko chonde ga da mi dong welcome suwe ani mai ko ina ru kho ke por ko so hiam chun jang mi ga ina tilo mi sukani bo to ma saloni mi dong thai asai indui ko mi dong khongan ko ni ma ta khan na kha ka thai cham lo ni mi dong topic ri na Unchangeable Christ for the changing world tu mi dong lam ko he indui na ka phian cham lo kho to ma ka ria lo ni mi dong ani dong Bible reference ri na Hebrew chapter 13 verse 8 Hebrew kalang lu na kathum dong kathek tasat mi kho turin sai ka thai na naniu ni akhang ni tuna to bui dong para ani lang pani cho tu mi de dui nak ma jaw jaw kho tu ma saloni mi dong thai Hebrew dong authors an hai writers hilau mi pu jan ani anan ni thai scholars asai rena tu sai apostle Paul rena hilau tung de ram the James ri de ram me thai Peter ri de sab mai ko mai ji ka tong vocabulary de ni jaw gut bingan ko hai te mi pure hilau tung hai tu me sangam mai nai ti mi jeng rena author is unknown to nama salomi tong thai ka kan rena hilau me AD 67 to 69 ja kurina author mi tong writers rena mi tong seti hilau kan thai muma kamai hilau mi mainly ka dai suna thong hi tong cho du Hebrews minun khang kamai rena ma hilau mi tong thai kama ani rena mi tong book hai pa gore tu thai we see three different people group man chai ka lang ka thum hai ani mi tong chethi ko hai hawe right leo ko tu be cho du Hebrew Christian who suffer persecution by fellow Jews. Jews men no na rai na ba mai rai bang ti me tu ren ra me akhang na ba mai persecution face na ba mai tong Christian Hebrew Christian kalang akha. Kanai me khorena Jewish unbeliever who were not convinced of the gospel. Jisu Christa thong cham ri na convinced su mana ka chini su mana ba mai Jewish lumlaw mo minun kalang akha. Kathum me khorena tu bi cho Jewish unbeliever who were convinced of the basic truth of the gospel. Jisu Christa tong cham rena chum me terina kani lunging the convince to sulo bang tiki kani urina lum di Jisu Christa ta lum sing na lum lawma tuna bang minun kalang akha minun ngang kamai rena mitong chethi ko hilaw mitong thai Jisu Christa ta thank loi dena bang mai aju nai thai mi de zak mi ti na bang mitong ren ra mi ti loi dena bang mitong tuna kamai rena ani details na pakai themi ko de pa to thai mi de sai sana khai mi ge kamai rena hilaw mi Hebrew Christian mi wai persecution face no bamai rai lu mai ari no bami wai khang encouragement mai hilau mi katiu lo mi tong and give confidence in Christ Jisu Christa ko lum mi confidence nai da kan khang confidence bu thau na bam khang lum mi tin tip lo bam khang encouragement katiu mi tong ala sa su mai mi tun he ma salo thai mi tong bokure sai ani ko goi ni tu bi tong para la mo ni cho tu thai ja ko tong thai Unchangeable Christ for the changing world kalai chat lak ni mai kalai mang mai kalai da lak ni mai Jisu Christa kalai na ta na mai ba mi tong in ban khangai thai kum pat mi tong phone chong sai kum pat mi ga chui mi pa thai gari ni thai kum pat mi tong so sai kum pat da mi charin na gai mi pa thai nang lung ning as da nang tong so sai nang lung ning ga za khat pa da thai nang tong character da nang tong so nang tong character sai bai da thai nang tong ka thia ani ko goi ni cham ma gai tu tong ani tu changing kalai na ba mi tong man sai no nei tu tong mi tong in ban ko mi sai goi Kung may Jisu Christa to kalai jet mong may Jisu Christa ay tutong tayo. Hebrew chapter 13 verse 8 ay mo kung mapapalo niya. Jisu Christa ay dawla na ay asay akaniting sang in may. Righteous rin na ito na hilaw tayo. Tubi ka ba ito verse 7 kasi zaway tayo niyo na faith ito may itong lagyan ni hao pa ni. May itong words ay hao pa ni. Mayroon na din ito. The meaning of Hebrew 13:8 is that Jesus can always be trusted. Tutong Jisu Christa hai dala nung ning cham de asai ning cham de thuan ning cham bam puni ting sang jeng kamai ka lai ni dong ram gai hai ko mi jeng khuna therefore Jesus can always be trusted hai ko mi jeng khuna kamai ka lai jat mang mai rabong su mi jeng khuna ka lai mang mai cham mai tu mai ka tong nature su mi jeng ka tong character su mi jeng khuna he can always be trusted tu dong ka ti hai ani lum nu wai ka gan ka chui na ko ka ta lum nu wai tu mai de Hebrew minun khang kamai na righteous na mi tong na kyang ma salo mi tong thai mi to sai ani wai ko ni to bi tong para la ko to bi thai Jisu Christa hai ka lai ma khai ka lai jat mang mai tong cham rap ra mai tong ka lai da lak ni mai ka lai mang mai ra gong subam bi jeng khurina ani ko bai ni build your life on this unshakable foundation no ma ra yang ni ko ai ma salo ni mi tong thai Jisu Christa hai ka lai ma khai dola nung da ni ka lai ma khai asai ni ka lai ma thwa ni ka lai ni to ting sang jang he remains same so therefore build your life on this unshakable foundation ko mai jeng ko mai ka lai mo me ra bong su mi jeng ko na nang pan ti dai mi tong kalung lak ni mi tong tau dai ko kalung ta lak ni mai ka ka se kalung lak ni mai ka lai lak ni mi tong
tàu đài mi tông foundation ru ko nang panti dei ka siam thau kho a panti he siam thau kho ai saloni mi tong dei be careful of your foundation nang tuang foundation dei nang tuang kai bam dei tabui tun sulo bam chau tu mai dei nang success lo dei der ai ko ma saloni many people build their lives on their own goodness man sai ganya even Christian many dei kan sai ka kaniu tuang panti he kaniu tuang kaniu ram gai kaniu tuang smartness ko lum lo lana ka siam thau na bam khoroi ramai the ka tuang experience ko lum lo lana ka panti ka wai de mi tun de ka siam thau khoroi ka tuang knowledge ko siam thau khoroi ka tuang ram lung gai ko ka tuang senui senan ko ka tuang ram dui ko ka mai ngang lo lana ka siam thau khore na de collapse ka boi bana ba mai zu nai the ren ra ren ko ka lo lana ka lum ba ngam na ba mai pai khanai the ko mi ka sai but tiki hai tuang video zaw lo na ba mai mai ani ko boi na hai tho ani tuang foundation ani tuang panti hai unshakable foundation ko kalung lak mi tong tau dai ru ko kalung lak mi tong tau kai bam ru ko ani panti he build su tau ko der ai sai ka ria lo ni mi tong hai ko tu bui thia khurina jisu krista ko ani tong panti hai ka siam thau ko to ko me ki tong tau dai ru ko kalung lak mi tong ka chen ka lai lak ni mai ru ko siam thau ko to tuai the rai liang mai point ko trust God will always turn your pain for your good ragong the lumu tu tong ragong the lumu kamai ren nang khau pat nang mai ren ra mai su mai ka goi na ni gai mai khang ti pa lo pa ni ai ti mi te nang lum ni na ai ti tong Romans chapter 8 verse 28 ko de zawai de ragong rui kata injen mai kamai rui ning mai thai lang na kaw lo mai goi khang ram lam goi na khau gai khang su la wei tu mai ani tha ai Romans ko rong mai nun ko Paul na salkan mi thong la te ani chu thai it does not mean that all things in and of themselves are good Paul na hidun sam hai na ko ren ra mai pan aba mi dai na ko suk mai gon aba mi de ga ye tu na ai sa tu mai na ko pan aba mi de ga ye su ma ge tu na sa tu yes that is painful mi de su de ren ra thai ko mai ke they work together for good kan yu ko goi mi goi ha tu na niu khang gai mai khang ti wang pan ye tu mai de Paul na mi tu ne salom mi dong Joseph understood this Joseph mai mi he gen ta ka ne ka pu thu gen tam ge New Genesis chapter 50 verse 20 ko zawai de Joseph mi he gen ta ka ne Genesis 42 verse 26 36 for the zawda re ka pu thu mi de gen tam ka ne Joseph ti hai ka chai bong nun ka mang kwan ko phai lo ma ge thai Egypt minun khang ka ti hai zwan lo ma ge thai khani ka mai jail ko gut ma ge thai he will never become ka mai Egypt tung governor ka mai ka na si suni to na mai tu ne ka khau ka ta ka mang kwan ko phai lo de Joseph ta bui ram ren ra kan bo ping mai adi ping kan bo ta bui tong lung ning ka mai ning kan ni bo ani imagine chu ka khan jaw ko ni charin mai tong ram nungai ba mak bang khane ka chai bung nun ne ka ta ka mang kwan ko phai lo bi kan khani Egypt minun khang ka ti hai bang han zwa lo bi kan ko charin mai lung ning bak bang ne ka chai bung ka hap na ka ta kum slo na ba mai lung ning ko pian mai su mai pai na nai bang ne hai na ong mai jail ko bo da kan ni me kan ko pai na ka ren ra bang ne tu ka pan ti ko pen su mai ren ra mi ka goi na de step by step wang kan me da ni ho ko mi hai goi to wang kri rap tu gen ko ra bang na gai me khang ti pa lo ka nai mi de ani Joseph pan ti ko ren ko ma ho and this promise Romans chapter 8 verse 28 on promise sai not for everyone mai goi na kan mi ton promise but for those who love God Ragong dan zian na ba minun kamay rin kaw na ko daw lo na ba minun kamay rin chun mi ko talo na ba minun na kang ngay tutong Ragong dan zian minun na kang mitong promise ti lo mitong nang ko su may rin rami pat ba may kagway na gay mi kang tiwang no priye ito na sami ko Joseph panti ko rin na understand su kanya mitong akang naite mitong promise may gaway na kang ramagay kumay kagway na tato sami tong su may rin rami problems kagway na tato sami tong mi kagway na te wang kariblo na ng panti ka nang ragong dan zian na ba mitay gay mi ti palaw niye ito may Romans chapter 8 verse 28 kuma salo thai but when you build on this unshakable foundation nang rena nang tong panti tai mi tong tau dai ru ko ka lung da rak ni mai ka chin ka lai mang mi tong tau dai ru ko nang panti ka siam thau pi gan ko you will face storm in this life nang panti ko pon zik ngong pa ni dai tu tong nang ro ko nan zian na nang Jisu Krista tong tau dai ko nang tong panti ka siam thau bam sani nang ko pon jing wong pani bangla wong pani suk mai wong pani jing mini wong pani gan mini wong pani ai tu dong ai tu bui jeng na tu de we are still in the world ani in ban dai taw long na bam he dong taw ani long na bam he kan di dai so therefore there will be a storm problems pain even that thai mi na wong pani ai tu tan pani but when you build our lives on Christ Jisu Krista kong taw dai ru ko ka lai ang mai tong Jisu Krista ru ko ani tong panti ka siam thau lo kan we will be on solid foundation
soi ta lak mai solid sukan mai guide mai perfect sukan mai tong foundation ru ko ani ba mai tu tong problems gom bigan ko ani akhat na se collapse ni tong ra mai tu tong because this solid foundation is the unchanging nature of God. Solid foundation kalai mang mi tong kalai mang mai khani kalung lak ni mai foundation mi tong tau dai mi tong kai bam mai unchanging nature of God. Rabong tong kalai mang mai tu mai rabong tong nature akhat rei tu tong kan ka tong character akhat rei tu tong hai kum example na Jesus Christ ta ani lum bi wai lum nu thai ko ma ka tong pan ka khau ka ru khau ani lu tong pan di hai ka siam thau khau tu ma rei liang ko ma sa ni tong thai kanai ni khau ani pan di hai ani tong lives ani tong pan di hai to bui thiak suna Jesus Christ ta tong unshakable foundation ka lung lak ni mai ka lai lak ni mai chen su lak ni mai pat pat good good lak ni mai tong tau dai ko mi tong kai bam ro ani pan di tu to bui thiak suna siam thau nu pani bo tu bui thai kanai ni khau the best is always yet to come when we follow Jesus. Ani mi hai thai ni na thai tong gai liang mi ti guang pani guang ma he Jesus Christ ta thai lai na ta bam gai mi ti swai na guang pani akhang nai na ba mai tu mi ti hope su ni na mi ti lum ni na re ti tong Jeremiah 29 verse 11 ko ni zau he tun de Bible no ma salo ai ri nang niu khang su lo ni mai su ka mut ka mai mai ham na ti long gai jing khiu lo ni mai nang niu tuang ma chun khang hu duan tuang cham rang goi ai na ri hai tai tha ye Jews mai goi khang Israel mai goi khang mi tong la kyan he kuma Jeremiah ti wang kan ni ta ni ri na thai thai ani ma sai ka goi ha future ra gong na ani tong future he kam na tong ani tong pan ti tong calendar ani ko ti lian lo ma he kam ma we mi ko me ti ki some people's even Christian man sai ga gai ngan ni the Christian ni the they want to know their future kan yu tong future thai ni tong ai ko mai than tat akum mi tong pat ni bo tu mai kum mai cái khẩn mình luôn này à cái mày đang squat vòng tôi bùi tông hô không này bộ chén lá lâu mà bộ xí mày tôi bùi này gai mày tôi bùi này bộ future cái tuang pan ti hú thắng vòng đi mày quay thay nhị là nào thân là nào xuân này tao bấm thọ ra vòng này nó mới được cái hậu khó là gây từ tuang nghe sẽ ai sao nó nín ra vòng này nó mới được chuẩn mày khó là gây từ tuang nghe năng pan ti khang à pan ti khang năng tuang future năng thay cái khang ra vòng này mới được cái hậu mà gây từ tuang nghe Bible nó sao thế ai nó rồi là thay cầm mày nó đây từ tuang nghe đi tuang future thay nang dan zian mi zeng nang tong future nang ko ti thai lo mak tong ai tong nang tong future ti thai lo nang tong pan ti tong calendar sa apui he tingum hi nu hi zu ko apui thai bani the that hi zu nong ai ko mai ariu bani the that hi zu nong apu he kum bani the that hi zu nong apai hi thai bani the akai that hi zu nong mai tong problem pam ne tu mai calendar ti nang khau ti lia lo nang khau da lo na kai da lo na nang rei ban nang ring ngai bani da nong ai ni tong lo mai kat chani nei la mai ni ariu ni tong lo mai ti tong hay nông kiểu padre ai cũng bận hình hay nông kiểu cái apui mà bận hình hình hay kiểu hay nông padre để cái số apu cũng đận hình apu cũng bận hình năng thay tất tụi năng tông panti tông calendar thì cái của này bây giờ năng tabui nung là sẽ năng núi của mami tông mấy tụi hay thì rồi bọn là thay năng đàn diễn mi danh khui nó mi quay thì năng khẩu năng cộng nó tông ấy tụi cũng bằng bây giờ năng ai tụi khang thay đi là phù bầm đi là châu tụi bây giờ năng ai cái thay đi là khuất bầm đi là châu tụi rồi bọn năng cộng nó mình biết nhiều tôi bị khang khuyết bầm đi là châu tụi anh yêu đàn gen rằng mình thành cộng là tụi ngay hãy cùng mình rằng là anh còn pan ti hay unchangeable su kan mai Jesus Christ kan lại ông mình同Jesus Christ ko kan lung lak ni mình同tàu đài rồi anh còn pan ti kêu cái siang khâu tôi sẽ tụi bây giờ the best is yet to come when we follow Jesus mình yêu thật như này tụi nó san tụi gai liếc mình xoay mình buông ni ai Jesus Christ thấy lại nữa cái mai risa mình có piu lên ta na bấm mình ai xoay mình akan gai mai tụi guang pun ide itu tu Lord's plan mitung Jeremiah chapter 29 verse 11 masalah ni rabong they will have a future beyond the exiles so they can have hope kan you exile di luai bukan gai ni pandi atau ren rapam sini atau ren rap mai bang se kum bang sini mi tang tu gai mi nai de ye tu mai di lum kan khang gai mi nai de ye tu mai di nai na hope nai kan khang rabong mi hai salom mi tong hai te kuma sai ai kriya lo ni mai ani nang ni ai ni we have different problems ani ko koi na hai nang tong problems se bai atong problems bai nang tong ren ra mi nai atong ni ren ra mi nai mi ko koi ai taw ren ra bom sini Jesus Christ thai lai na ta bom bi swai na nai khatu ren ra mi peng ko te nai la mai jang si mi peng te jeng gai mai nai ye tu mi lum gai na ni tong pan thi Jesus Christ tong unshakable foundation kan lung lak ni tong foundation unchangeable kan lai dan lak ni mai kan lai mang mai kan lai nak ni mai tong ting sang deng chok man nai bam pri mi tong tau dai ru kho nang pan ti ni apan ti ni ka siam tho kho ding tip ma ding kho tu na asa he
mấy gọi này là đuôi cái mấy tuồng khoang ngân không lão khát chuna lão đông xí mấy gọi này là mấy tuồng lần bầm này cái việc của mình xem rồi nó mấy tuồng video sẽ sẽ này mấy tuồng channel của mấy gọi này không thì bao giờ mấy tuồng này chú lâu nó bông vậy mấy kinh lâu nó bông vậy mình đều có gọi nóรู้không cái bao lâu nó xoay trong chun dẹn mày gây nên thì lâu mấy suy nghĩ thôi được mà sao luôn như mấy gọi này là thuần